tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu kele lam chau nei chu ti Papua New Guinea rama Sema Chanchin ani Sema chu rui thei thil te in hne chiana te no chi zorna te le thil ruk tamna bul hnai om ani a kumno pangte ani in zuin a chinga damdoi a khoya a hun tam jok chu kholaya mangkwal mai mai ani kumsom panga ani in misual rual zinga atela ruk a chinga a thil ruk te chu a hral le a thil chin thalo chuan ama le a chung te ati boi hle a anu puile a fanau te chuan biak ina hruai an tum thin takna a ma se atui thlot lo kumsang kha zakwa somkwa panga me ni sompakwa khan athil chin thalowa ban san theinan police ten akea an kafu ake pakhat chu achana khati lai khan thi ni sela chu ama siam tu tok turin a in pe om silawa chu wang chuan nun thlak dang lam chu atum ta a chumi noloka chuan thalai then khatenen cholkar khat chung chu zuin le damdoi khoin hun an mang hawa jingdar thuma chuan arui chumlet dera hladuk daklo angai thla chutia hla angai thlak lai tak chuan keri under u ti hla Jesus take the wheel ti hla chu a hlangai thlakara chuan aloin zepin tu chu angai thlata a hlathu chuan semaril ru khoi hle a mitui parol kwang chungin a thian te chu a chhuasana chu hla chu abenga acham chunjom renga pian tharna a thlenta tu hne na ma a soi chuak lo zirtop ni alo thlenga o chuan hetiang hian a soi chunjoma naktu ka biakina kalro ti in cholni tu ka chuan a tho chuaka anupui chuan khoilam nge apan don ti a hrilok lo akor hak po alo danglam ta biakina akalma in cholni kor a ha chumini chu kumsang ni som pathum November ni somni panga kha ani isua pom to akalna lampo alo danglama biakin lam apan veta ti anupuina hriat chuan a hlim hle a sema chuan kumsang ni som pali April ni som pukwa khan baptisma achanga popon deta 7-day Adventist Koshan member alo ni veta ani sema chu missionary alo ni ta kumsang ni som ni pali khan Koshan te pasari ring chuak tu popon deta Koshan chu a enkola kumsang ni som ni panga khan zau zo ka rong abol theinan khochak lampang Omaura Adventist School of Ministry training aneya sema chuan dam kho chuaka ka omtele zalen taka kanung thei hi kalomani atia tunma a kom then khatte kha chu mual an lem to a then te chu reitak lung intang turati anni thilom om deuh chu sema thian hluiten sema kaltlangin isua an lopom veta hi ani an kongzo an thlaka 7-day Adventist Koshan an zom veta Christian zom tak ani tin isua lapom velo a thian hlui misual rual te po khan an ze ema athule hlapo an ngai poimo hlebok chu wang chuan sema chu popon deta PNG for Christ meeting po head of security da ani zan khat an pun khom na hmuna nunglama tanga silaya anron ka ti lo kha chu buaina dang a omlo chumi zan chuan Isua Krista chandam tu pom tura somna siam ani khan misual geng pakhat chuan chuta local ve a thian pa bula chuan ingai dan chu enge ani ti ka hrelo ma se ke chuan Krista pom turin ka pen chuak don ti in asoya a thian pa chuan kan lo zui ve yang che ati in khom to berzana chuan pastor dona tunma Aboriginal le Torres Strait Islander Ministries of the Australian Union Conference noya mundai kildewa senior pastor na lo thokto popon deta tongpo thiam chu ronia chuan awamua ronia chuan pastor don hna chuan tuntruma baptisma chang ani thu awsila har satna alo paltlang to dante ashila sema chuko kin ahnung ka zui thinani atia pastor don chuan sema chanchin alo hriat to awangin ronia hna chuan thil omzia a hriat thiam thu asoya tuna chuan sema le ronia te chu tangtlangin Krista tan thlarau hne na konga an thok duna thlarau thiang hlimmal somna hnuaya chak takin an thok dun ani ahun kal to athlir kira
Seventh-day Adventist chung kwa chuan alom ber kan hialang ti in sema chuan asoya danglam andua Bible anga nunzel po antum misual rual zinga mi ti ai po in anma ni ka za na hi apung zelani ati chung zong pia lama chuan nundan thaber minzir tir tu pathian chunga kalomani ti in asoibok ani pathian hian sema hi anun dan thlak danglamin isua choi moya anun mai pia lama sema hi isua hena mi te hroi thleng turin chakna ape a PNG for Christ a tel turin mi som ko panga baptisma changtur ani thei ani sema chuan he thon thu atang hian keima ang mihring te hian malsom na lo changmul sela eng ang po in sual he thin ma la pathian chuan ala mangai reng chia alangai ven reng chi ani ati he thon thu donaziak hi Adventist record the official news magazine of the Seventh-day Adventist Church in the South Pacific atanga phalna alak ani a kumsang ni somni panga Mars de somni pariat khan ziakati chuato ani tun quartara cholni voi som pathum na tholom phal taka I tho hian Omaura Adventist School of Ministry Papua New Guinea a chanchin thra shilnana amaya pa te cherpuitlin na lam atran puidon ani rin om taka tholom I tho awangin kan lome khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani